Aku blame menteri Ba'du Keri dan Ramodi kipai triungit Muslim halor ke jing rakhi ya Ramzan bat ong ba ai ba kani Ramzan kan wan ra ya ke jing suk ke jing sung thu jumut bat ke bensim isin ai UAE dan salit Pak Sumar ulat ke jela UCHBJ Shankar Shah Ames Hospital had nong ba Delhi ha ke bede ba ke jing pang sengkai bat kho siu Kajing pulih banyak kapan ba barok distrik MEGHALAYA kin saap ya kajing ma na kajing kela kamariang kam tam ya kajing tung jing tap bat kinong rap bat kurjing job ke Shillong Press Club hak North East Media Cricket Tournament kebasan da ke penrem ya ke Media 11 jong ke gohati da kendai run ha kajing lekai final ki kubor ke babnya Menteri Ba'du Keri Undan Ramodi ul ai kublai kepada riunget Muslim ha keri halor ke jing rakhe ya ke jing nam Ramzan bat ong ba ai ba kane ke jing nam da ke basha jing barok shibnai kan wan ra ya ke mensim ye yesuk ber isin ai iwe kane ke jing nam Ramzan kala sedang mentakasngi ha ke ba riunget Muslim ha keleng keri India bat ha ke perthai barok kawai kila sedang ya ke jing sha jing ha ke jongki Menteri Ba'du Keri ulapha ya kan kubor ai kublai ke jong ul ngba ke X platform kenang ban penslori ki bandon ke jing yetli bat ke mensim ye ha ka bakut jong jing ai kublai ke jong ulatho ya kini kintin Ramzan Mubarak ulat ke jelau CHBJ Shankar un salat ban Pak Sumar Shah Ames Hospital ke badan hanong ba Delhi layo i bahag jing sedang ya ke dorbar mang tengka hayeng dorbar thoan ke jela ulat ulahap banwan da ke wheelchair na ke daw ke jing pemplain ke bormet kat kum ke telong kubor la pentip ba udan ke jing sitom hagi bentak jong ki khosiu bat ke sengkai kum ban supen ken mau ha ke sengis dang ke dorbar mang tengka ulat ulahap banwan sing dorbar thau an jong ke jela ban ai ke jing keren sedang leng ba ke wheelchair kani ke jing let Pak Sumar jong u Shah Ames Hospital kalong banyo examen khamba ha ke bede ber ke koi ke khia ke jong u kat kum kejing pulih bnia ke batmai la pen ibu barok ki distrik ke jela MEGHALAYA kin don hapedeng kejing ma ha ke bede bat kejing kala kamariang kat kum ke kai pot na ka nikra la pen pa ba kin don kejing bombyang bat jong kejing hap slap bat kejing kiu jong kejing set kerang kam tam ha ka than rib hoi kani kejing kala kamariang kan sakta jur ya kejing tung jing tap ya ke basanya ha slap kat kum kejing pulih bnia kan nikra la pen pa ba kani kejing kala kamariang kan sakta kumbalai 0.6 million hektar ki Jakarta hakeleng ki Jakarta ha India. Kesorkan MEGHALAYA kan se trelang bat ke Germany's KfW Development Bank ban penek pensa ki telong ha ke jela. Lengba kan ke project and supply khmat syakawa umyo bat ke wa ganol ke bapen biang ya ke umbam di ha nong ba shlong bat hatura. Menteri Kesorkar Marcus and Marak ulap na ba an sa shimi ki sinjam ban pen khoj bat penek pensa ya kini ki wa katong jong ke project kalong ban pentikna ba an la ban penbiang ki jing don kam hagis nyong ki thau ki riu sampang ke Germany ki siarap ban ai ki buj kumnu ban penek pensa ya kini ki telong ki ba kongsan bat ban weng ya ki jing kur ha ka than in collaboration with German government technology the MBMA department is taking care of all these projects. It's a German term, so German government is funding it through ADB. So this is what the project name is. So government has already started the, chalk out the plans. There are different kinds of different components of work in it, and MBMA is taking care of this project. First component of work is to sensitize the people about the drying up of the sources, which they have already started. And the same is happening in Tura, Ganol sources. So Ganol is the main river which will cater to the water supply of Tura town. So therefore the catchment areas of Ganol river, all the catchment areas of Ganol rivers are being taken care of under this project. Kesorkar jela kelatmu benwanra ya ke jing pentrikam ya kaling sunduriau nepung umyam hapo ke uran 5.5 kini ke senjam ketemu ban kentiu ya ke jing punya sok syaki jaka ke bekam jengai kum ke kazirengga bat ke kat ling sun baljek kini ke jing temu kan penbha ya ke jing edai
ha kaba khatdo ha ki jakalom jong ke Meghalaya kidon arli company ki berpen pa bagi kwa bantrekam na umyam labtha ya ki airports authority jong kri India ban IT ya ki jing terwa ban shna ya ka lingsun ha kani kepung kani ke project kan penkeladur ya kelit kawan ha kathan ke penlong ya kelit kawan ke Khamstat bat ke Khamsup kajing elang jong ka BAIC Connect 2025 Shalong kala lumlang ya ki arkitek bat inong plan ban ya keren halor kajing penkelasor ya ki jakalom kapang pedeng jong kani kajing elang kala penlai jing mut halor kajing bat ki butrekam ki bala ban penroy ya ki jakasor ha kathan dalam ingi jong kri India kinong keren bakong san kila penpau ya ki mat kum kajing bom syong syangan jong ka kendau bat kajing pendon kam jing don kam bantai ya kajing tai ke bala ban yada ya kamriang uvinu Daniel wa arkitek bapau nam ula penkesan ya ki rukom snayeng bat ki bayadai bat kamariang bat ki pemduna ya kajing lut ya kani kajing elang lepen kot da kajing syat jong bat kajing pen jing itu ya ki arkitek bapau nam kejingja accident kali ke besyarkai hakat armer riboy district kala penlong ya uwe unong nya truk bandu no ya la kejing im ka tayar jong ke truk kala bethei ke penlong ya unong nya ban mi no na kali haswa ban tera kawai ke kali kit umpnyang ke bawan na kaliang persyak unong nya jong ke tangkau la pet krat no na ketika jaka hadin kejing lai tenra unong nya truk ya ubla tip kerteng ko Maxwell dekhar ula klat no na kejing mensaujur habernihat PHC ketika kejing ja kelawan rak ya kejing heng kali ke bujur namar kejing sakut jengki kali hasurok ba national highway ki pulit kidang penlong ya kejing tokit halor kini kikam batan no ya berarti kali ki badan hak ki bentah jong kejing takhu Kaselong Press Club kelalong kanong job ha kalumpung ilakai kriket kebasan jong ke North East Media Tournament kila penrem ya ke Media 11 jong ke Guwahati dak kendai run ha kajing ilakai final ke Itnat Bha Kaselong Press Club kelatiet nengkong dak ke bakamai sispa so praran naki khat kendai pensan over ka Media 11 club be yakni ketong bat kelak bantiet tang sispa le kendai run bat sha penhap no baro ki weekend ka kusnam sya ke kunhun ladu lasam yau dau deputy speaker ke Assam unumal moment ubalayro yakni kunhun ke belajam kajing ilakai kalong ke Itnat Bha ke berpen I ya kesap bekerpang jong ina ilakai ha kilat thai kubor Congratulations, Meghalaya Shillong team, for this wonderful victory of the fifth Northeast Media Cricket Tournament. And you have really played well. Assam team also played very well, but regular interval, they lost the wicket. They could not capitalize their initial lead. So anyway, both the team played very well, but Shillong team, they played better than Assam team, so become a victorious. So my heartiest congratulations to you and best wishes for future endeavor. Kelampung ilakai football jong ke KSU umsning circle kelapoi sya ke final da kajing yakuna pedengka Benris FC persya ya ke Sumer FC kini kinhon kin hap an yakun biang sahagawat ke baar jong ke semi final hagan kelampung uba Ramzan Sutengah uba dai uko chairman ka MIDC ulawan management ta kum ukongsan kiwe pat kirupa khmat na ka umsning ru kle donlang pan aiman sim ya kinhon ilakai uba jis imli ulayo kanam kum unoi lakai bet tam hakan gejing lakai hedien gejing lakai be internet jong u kene gejing lakai kalayo ya gejing kersan ke bakraw ni kipat ba nong snong bat kiriu e football gejing lakai nagonta kalika season menta ko pnia de KSU ni I ladon ru kathong ban ong em yo drops kata kadai kabat jong kaseng nagaling jong kali ka por kadap de jing kemen ban yo I ya ka response jong kipat ba kibadon sa kali kathan kamtam ban de don bertalang bat kaseng kabat don kali ka kam ka bha ban kentiu ya ka sports na bata kisamla kiri ki jong I kibadon sa kali kathan ke jong I mentang ini pet ya kejing long juman kasum deng hatura kejing kreat kalong kat pra degree Celsius ba kejing shit kalong lai pulai degree Celsius kejing singam ko hau mentah kasingi kalong arpson ke spa
haba phai pat anong ba chlong ke jing kret kalong khat wei 0.3 degree celsius bat ke jing shet kalong ar po ar 0.9 degree celsius ke jing skam kau hau menta ka singi kalong sun pra na ke shispa kat ba hajwai pat ke jing kret kalong khat lai degree celsius bat ke jing shet kalong ar po ar degree celsius ke jing skam kau hau menta ka singi kalong sop huai na ke spa ke sumdeng kan rang hakikat tu kat ni ki jaka hatura jwai bat chlong Choban poi se kubut jong ketuk kubor ngi pe biang sai sen iki mat pakong san. Ai kublai menteri ramba adu keri Narendra Modi kepada ngai Muslim halal ke jing ke ya ke Ramzan bat ong ba ai bakani ke Ramzan kan on ra ke jing yesuk ke jing su thu jimot bat ke mensim isen ai we Dan selain Pak Sumarulat ke Jelau, CHB Shankar Shaims Hospital Hanong Ba Delhi hang ke bedai bagi jumpa sengkai bat kosil. Kejing pulibnya kepen babar ke distrik MEGHALAYA kin saat ya kejing man kejing kelak kamariang kamtam ya kejing tungjing tap bat kinong rap. Bat kurjing job ke Shillong Press Club ke North East Media Cricket Tournament ke pesan dah ke penrem ya ke media 11 jong ke hoti dah kendai ran ha ke jing akai final. Ti perlok ting na poisuk kut jong tuk kubol jing ta ke janmit hadu mencem yang pilak syai ke si ke blai pi barok.